Manyasi Americain rishile waleta silaha juma ikao dosiku wabili baada ya gouvernement nyumenye hantiwa yeho liho wera nya mkomori sibahi longoza siasa uzi tafitunondo ngabandu ambo gouvernement kanti shanga bandu ambo ngabo namna ya gouvernement kanti uyono namnaje haina mndu ngeno haki wa utarajamu na ufikiri hala una masila shay aghlabu sisa mndu ambio kaya sisi wandu ma sportif na si wandu ma sportif su amini haku ye coach izo coach kao ngufanywa harumwe ekipu iyo sisi ma sportif si amini mndu ambo kaya ekipu ikanse namna lazima kabanu kipu inu hama nyumba na nyumba iha na ndogo boko kazi pari haniha kaumongo nguo bala zenguzo ngizo bala iziwe zambebe zozine zikansi yabo yo hambo nyumba irengelera garona ukaye kipu kanse namna lazima ukaye kipu nganzo miliotere wako edi ngeye harmo kipu ya leo ekipu nganzao va central point wa numero jova numero 10 au numero 9 bokonge jo construire yani kiwa yo hatwar ebinga linji yao ngeye ekipu nganzo garden de biboko na uremwa bo juu na uremwa bo nsi na ushiliziwa ye urenga izo poto zahe kati tulwabe garden de binge kwa chacha garden de bi rakubala parce que c'est une équipe qui mène ikauri onora nguze matizani strategie ondole we une garden de bi okaja parotini wabi une garden de bindo Mohamed Daoud le ministre de l'intérieur waziri wa hizi habari za ndani hatini wabi rangonsi na leo rangonsi yao pale tarehe hatini wabi ndio yao kaja shasha ngari onao shayhani ngie yabo mejana boko watina uhalamu hono ya mehodi na mnibe nakuba na talewe daula zejuhudi za daula pia zifanishi hama pesa ya hunu ndani mapesa boko garshanga yao ngambegara mombe sema dunga dunga uyali mama hala akake jamea daula ke jamea daula ke jasimbuha ilifanyia mabare itahazi projection ina jana onziani ya homa pesa ilibwa ruhazi wa daula iliba hata mwiso wafanya muju za mwezi mzima walibimezi miraro ngobo kwa kata parozi na siwasara baba le la latil kadri rakaona unu mwasi wako mmoja kwa hapo kwa jabadi rone mnejana mtukufu ya tukuze nchi hatu opinion internationale au niveau des affaires étrangères ya mbemzunguka ya halt ya diplomate ya mke kipita sinaije wandu ambao economie ngabo ambao education bonze placizo na bon bandu za place mrao no hama tsoko utilo ashaka zitika ja economy uno atukata paro fanza akata paro na kupeji akata paro ja kupeji akata paro ndabo nzo kala lange na nzaya hiza mvua jua sito hulando rilalando rivangonda hafu riviaza sikanende wazi si watukufu tutijiminimize ntia hatu na rombe Mwenyezi Mungu kaya nguna jelekele garili demare haunro wakomori walelo maisha yarengele ranzane miyo ya hatu ritijisize toma ya bainu ntisha lintikura garoneja rajara honde komorile we dunia pia we investe hunu waje wame hunu hatu ni mambo ntinsi ni mambo linukura ni mambo simama maskini le seul pays à porter au monde si on boko hatomru mpakari renge bonzeri hule ama pesa je hunu iyo ntinai kote tsingwa produiseo zentingwa na rongo fulani ngwafanye change sikarina nezerongo pia zo kahunu ndani kasija paroma c'est-à-dire si uzirenga ama pesa zinji yahu emkumurika tume Amerika ile odo handando no gouvernement akayanga bandu wakalindo keke gouvernement antiyo ngabandu wajikonda opposition valo bandu za media capital ka ukajarungwa waziri shalo odo handani Imam Hazali afanya geste ha 60 ya mahame kawaide mjini harenge waziri badala ya kapitali swala manda ilo ujolire muna mnaje si wandu amanda si wa mahame go mirandaro ra unandongoza nchi za vira vano abuzo za mafa kama ndo tiduas lezi wale jema tujuru lotsoka la heni zaze muhambu ronali swali hibu ya javanu diarenge mwana mwijo andaja ya bangu joka directeur general joka waziri shavanu hunu halo waziri au directeur general wotsoka misami hudi haumoroni haufungu sam kujaparo kenda mahala katili haumbeni katali swali hiya haja almarhumu hamba no wanandu wanukati bazima mwana mwijo andaja hau mwana mkura ni ya misami huli mathala nanda ila mijika hoyo shashi wa nyumba wana baka pati mjimtiti wana mjimtiti deze tabia shabaha experience yamene miji pia ngwe miji mhungu shanga na mji wa nyumba nshashi mwana ulo yabo yasoma ndio joka wazi
jojo kaya jojo tendea ensi zitulanzani rango kati hata leo abo leo yeye ya muhaida ulakatafanya mujuze kwa hiyo ya mafa akaye mwana mhambu ndondo mahala koze ndongozo ufanyaja hale zo handisa mitami hudingezija shamgu bao hawa nikeba toka yabao wo kano urais baturi wa himilia zendongoze ende donc minsono kaya ngabonongoza jiri na itiba vanu harumwa bahari waha mvua waha imbuja jikali ka mpira waha première mi-temps waha deuxième mi-temps waha prolongation waha arrêt de jeu zotonsipia ikijotogeza kama joro wa konti yo ikeba la okwana ka parugura upande wa Sitifaru watanga mumshangira namnaje yo bomwana mabo yo abahangwa nzo nsujo ngwanzo ni behenda hubi sirika tsahaye ziboko karna bjara kabanu jo wabira rafunga mikabaya radovura regimana yensi ya bloki rikaanza namna yensi ifanywa namna ko tonsi piyanga rjo hele wana fikra ili yensi yende ibasa wemana magando harma emergence abakati lazima wake mkaba ujobi yala na mkaba ujo kako vyala rikaanza reinstaller namna boko machine ye démarrer chay démarrer une bonne fois pour toutes harmo masiwa yo mararu rabo mararu leo erisala hona nyu halo haruma ya izensi zabonze diaspora hujwani karisale ndini holie de namna ronenti yanzo ipoengao na namna obo wa silembo ndasi rilo vanu respirer ole gaba rienshio 24/24 hafikiri wa komori watife rila umhogwa nyongo rikubali rilo mhogwa nyongo rilenemba tse sauvage no yensi irungu edingo hiye lusoni shatsinda walo hivyo walo haruma pati na tabiri zahe mzungu ikauka zijawalawa walo iho wadovuruza miguguma hunu kensingio jaungio kwa juhawa haja wajarali matama rali mamhogo rali mandrovi ralwaze fizinu rarenga zekokiaji za hatu razitamanani walo na ilmu rahamwa marunda rahamwa machenza rahamwa ndimu rahamwa makono ko rahamwa mapapai rahamwa zikudu raunda banura telefula pala hatu warisejia walo na ilmu ngewa mbao wako mori bakwa na uju wake Faransa wadola pati na ujusajana zedairingwa unariere mimi 1900 American rongo obana a 1900 sijusajana zarme capital yetu jisiza waziri hunu komori harme capital hamanda mano 1900 leonga sarma 2019 leondo anzo ajusajana zawo wanusokayo nsiga donai sisi kapte leo na damu wana zefika sawa sha na mjuenro nyi wakomori mukaya wakomori wako hivi da asiri lovanu respiro le gabalini pollution inu resiste urifunga uritoze mushwara harmaze mbuwa hamando wando sara ili ya mwenzi ya hatu ijuhe ikensi lingohi jezensi sindo wakomori wao sikartina haja nao ngaronao za reportage hizo sikartina haja nizo abango ndona mjaruma imandamano ya 12 ngono kala ti mandamano aje kwa sulisha ndongo bahana ngasulisha ndongo ndaho ayo mandamano ya ujione sai kwa waliyo shauti mandamano atuka wasulisha ndongo kundu akwa mkomori hasa elewa hade mwandu langu zikole mkomori kana njoka haruma tabiri na henge na yao nao mkomori akafanya mezimiraru ndia hao notono la mwenje leo yalo na mwenje 24/24 mkomori akafanya mezi 6 ho kapitali rejendo hao hatabuyanzia leo hena usiku arao venyende bota asibo mtanare je Leo joni kanya sahendini wa komori wa shashi walo harumwe diaspora uswani Faransa waungao mhono ze juhudi zako leni azali asumani banaheri oliho kwati harumwa hawa nyango haukaya ngo washashi shawanza wone sokaya sisi ngasi mongoni mwa na wale wendo kaya wa komori wao kwati washashi wao walo wengi wao jiona ukaya ngo washashi harumwa ze fikira zoka wajuanza wasudene alimamu azali asumani harumwa ndalonu wao kwati washashi wao walo wengi akaondo walo harumwe elinyi yaho wavote wa hansi rais na waondo wengi ngeba kawashashia zalika tutoto ho yapo ake ya menti leo manaru mausa pedir ke owenji wa muibidia na ode kina owenji wao wado yapo yopo ya mano kwa bidi na wa positive wa wandwa jine wamba woizo na wa positive ani watike majite hao watikane haja na ngewa wa neglige wakahama kwatu waona kwatu ishia bese wajore ndando aka karaja banule woje hime retensi harman kodo yeta piyesa ila wa komoro karaja banule woje bake bandu na bandu riwane haurangane rimane makodi si wa komoro yeta piyo isairi diri ngwara kensi yatu kitu yankodo wanyasa amerikenga rushukuri yao wakati wa saten barabara